videon edhe prandaj. Mbyllë dhe hape dhe. Anastasia tani mbyllë dhe hape dhe njerë dhe do të bëj një intervist për këngën që ke nxjerr. Pyetje, Anastasia, pyetje bomb. Pyetje bomb. Jo pyetje. Θα σου κάνει κάποιες ερωτήσεις, θα μεταφράσει. Εντάξει, ναι, απλά τώρα φάγαμε έναν μικρό περιορισμό. Πάτε φόλοι παγάνι. Δεν ξέρω, αυτό μήπως, δεν ξέρω, μήπως... Αναστάσια! Hello! How are you? I'm fine, baby, you? Fine, thank you. Shëndetje dhe nga unë. Yeah. Mirë zemër. Νίκο, αστεράκι μου, ευχαριστώ. Έφυγε ο περιορισμός. Ωραία. Erdi policia në motër. Η ελπίδα είναι καλά, ναι. Bëj kujdes, policia Në motër e arë. Tani unë jam dërmjet. Po, janë gosat mira më rëtë shpije. Janë shumë gosat mira më rëtë. Anastasia, filloj me intervistën. Ti goca përktheja fjalë për fjalë. Mos devijo asnjë gjë. Çat them valla. Or çat them unë shok thuja. Ti thosh. Okej. O zak thot pyete pak Anastasian. Anastasia, a është e vërtetë Na flasë të mule ακριβώς. Okej. A është e vërtetë që ti je një femër shumë materialiste, pa të keq, pa të keq. Λέει, είναι αλήθεια ότι είσαι μια γυναίκα πολύ, si ta them materialiste τώρα, ότι Είμαι πολύ τι. materialiste, εγώ si thon, sorry, ngeca. Unë më thuj vari karin, thuj një që tjetër edhe. Κωνσταντίνε, αστεράκι μου έστειλες. Αχ, τέλειο, καλά. I love you, ευχαριστώ. Εντάξει, ήταν τέλειο. Clean Express, ευχαριστώ. Ανδρέα, Στέφανε, αστεράκια μου. Για τα υλικά αγαθά, δηλαδή. Σας αρέσουν τα υλικά αγαθά. Όχι μόνο. Μετράω πάρα πολύ και την ψυχή του ανθρώπου, αλλά ναι, τα υλικά αγαθά μου αρέσουν, εννοείται. Ναι, nuk është vetëm materialiste, shikon dhe gjëra të tjera, po normal që llogarit atë pjesë. Everest. Πω, είμαστε δύναμοι, παιδιά. Τον φάγαμε. Materialiste. Ë? Anastasia, po leje më dhe 300 euro më dha. Leje më dha. Everest. Dini πόνο. Ναι, tjetër. Tjetër pyetje? Wow, Everest. Internet. Dhe janë fala kollaj. Po çeni të bëmë dha, do të ktheni përgjigje më dha, gazetar, apo vallkar. Po pra tash, është materialist. Përgjigje pra çfarë thasi? Po, nuk e di se është me shkëputje. Nuk është vetëm materialiste, shikon dhe gjëra tjera, shikon shpirtin, shikon dhe gjëra tjera, por normal që është dhe materialiste. Everest. Të bën shumë pauza ajo figura. Të bën Κωνσταντίνε. nuk δεν έχουμε καλό ίντερνετ. Të Vodafonit isha e zmijes drejt Europë. One, Vodafone, qa janë? Na, kish kushe. Të ngec ajo figura pas dënimit. Qia rë. Αστεράκια μου, ευχαριστώ. Κωνσταντίνε. Εγώ κολλάω, Μάλλον αυτός δεν έχει, γιατί εμείς έχουμε. Κολλάω. Δεδομένα. Τώρα είμαστε καλύτερα. Όταν η αντούκε μάλλα. Po, tani dukesh. Je okay. A bën internetin. Do të me lëviz 1 metër ma ne me bo interneti, a kuptoti qa shpije. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε, τέλειο. Ανδρέα, Στέφανε. Ani goca, okej, Kozak thot njoni, prita marr Nokia. Kozak thot pyte pak Anastasia. Αστεράκι, Ερώτηση, τέλειο. αγάπη, ερώτηση. Έλα. Τι ερώτηση? Mari shifsha ropte. Marroja, pastaj rri aty më. Kozak thot pyte pak Anastasia, cila ka qenë puna më ekstreme që ke bërë? Qa punë e ke bërë shoku? Ποια δουλειά ήταν η πιο extreme που έχεις κάνει? Η πιο extreme δουλειά που έχω κάνει. Ναι. Δεν έχω κάνει άλλη δουλειά εκτός από το χορό, γιατί χορεύω από πάρα πολύ μικρή. Ίσως και στο χορό, ας πούμε. Ναι, στο χορό, η πιο extreme. Έχω χορέψει, ας πούμε, σε στριπτιτζάδικο. Ka kërcyer në striptizadiko, kjo është më ekstreme. Bravo. Kozak thot pyte pak Anastasian, Δεν έχω Anastasia, κάνει. Nuk ka bërë pasur marrëdhënie? Më fal, nuk ka bërë Okej, vari parë, nisi. Ja.
Kozak do të pyete pak Anastasian. Anastasia, a ke kryer ndonjëherë marrëdhënie, pa të keq marrëdhënie me ndonjë shqiptar? Τον θυμάμαι. Ka qenë 3 vjet me shqiptar. E ka ngrënë 3 knaqë, vjet po. me fjalë. Bravo. Okej, Kozak do të pyete pak Anastasian. Anastasia, a ke pi ndonjëherë mall? Κωνσταντίνε. Έχεις πει ποτέ κάτι, πώς να σου πω, περίεργο? Ναι, έχω Όποιες πιει, και- έχω πιει. Ναι, από αυτά τα πιο περίεργα, ναι, έχω δοκιμάσει καμιά Ποιο? max 10 φορές. Κοίτα, τσιγάρο. Έκανα ένα καιρό αρκετό, δηλαδή. Άλλο, Το άλλο, ναι, έχω δοκιμάσει 5, 6, 7 φορές που μου έχουν δώσει. Ευχαριστώ όλους που κερδίσαμε, αλλά ποτέ δεν μου άρεσε, οπότε δεν κόλλησα. Αυτό δεν μου άρεσε. Po, e ka Ore, po, apo jo, mos e di ka gjatë Po, tu, jo. okej. Po jo në vazhdimsi. A ke paranoja thuj kur pi mall valla? Ç'a bën valla? Paranoja, kur pi ke mall? kur paranoja έχεις όταν πίνεις. Τι είναι η παρανόηση? Όταν πίνεις, παρanoja Α. έχεις όταν πίνεις. Ναι, όταν είχα πιει αυτό το... Ke paranoja dhe më u fiksu si kur të ndodhi në gjë e çuditshme. Έχεις παρanoja ότι κάτι κακός θα συμβεί, κάτι παρanoja, Ναι, κάτι ναι, περίεργο. ναι, αυτό δεν μου άρεσε σε αυτό το. Prandaj το pas ka άσπρο. ashtu ndërprerje. Είχα ένα άγχος ότι κάτι θα γινόταν χωρίς να υπήρχε κάποιος λόγος, τρομερό άγχος. Γι' αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Po, ka pas kështu stres. Atë paranojën, më fjalë. Ναι. Atë e ka pas. Ke pi, po ti, a ke pi ndonjëherë? A? Ti. Ah, Duhet me Afroje hunën. Rot afroje hunën. Në intervistë. Afroje hunën kështu. Si kam Sikur unë është atë. Anastasia son interviston. παρεστής. Rëp, si kam unë atë, nanë e motër si 63 θα vdesin. παρεστήσει, ρε παιδιά. Δεν είχα και Nuk παρεστήσει. dihet sa 63-a janë këtu mbrën, me Po rëp. zemra, sot nuk përgjigjem se s'është intervista ime. Ej, kur do të më të marrë ty në Përgjigjem ditë? për Anastasinë. Okej. Kur do të marrë dhe ty në ditë, nëse do, nëse do. Everest. A ke TikTok ti? Po kam. Sef, Po Nikos. të them vërtetën A nuk ke është të follow futem Gjona shumë. në Greqi? Si A si të kam. njofin në Greqi më? Po, më të Nikos, njofin, okay, po. αργή, Ta thuar. αγκρί. Janë të tapat e unës, me rëpsi si marmita rëse gjashtë, më thekshin e rëp. A i ke pa ato të rëse gjashtë, që ka të bitë topë. Τι λέει, τι λέει. Tu Θέλω janë. να έρθω τύρανα, ναι. lej miti Po që, respekt. Α, Marmita rëse gjashtë e rëp. ρώτα Vazhdojmë τον pyetje πού θα nga έρθουμε για live, στα τύρανα, πού θα Ah, έρθουμε. bëni gjithë follow Anastasin, gjithë follow. Σάββατο Do- Γερμανία, Do të ναι, vinë ναι, në σας Shqipëri thot për live, περιμένω. që të bëjmë live nga Shqipëria. Kur të vish olla? Ej, ngjoj minutë, jo, Anastasia. Do marr shpejt thoya, do të thënë përktheja. Thuj Anastasios, do marrësh këtë shoqen edhe 2 shoqe tjera greke, mos janë shqiptare me gjuhë muhabete shumë. Një, mjafton që të përkthej. Dakor? Dhe do ju çoj unë Γερμανία Te θα είναι villa- στη Φραγκφούρτη. te vila mo Megaluxi shqiptar, atje do shkoni, do rrini një 3-4 ditë. Okej. Ευχαριστώ. Leo ti ta paru na parë sa dio files Elinides, Ne. që na pate se na i perluk shtëpi e kis në Albania sa skali. Ej, Anastasia, do më çoni pasaporta. Ωραία. Do prem Do, vetë- bileta. Θέλει μόνο Το τα πρέπει, διαβατήρια να κόψει τα εισιτήρια. Γιατί εσύ δεν του κάνεις. Όχι, θα έρθω κι Α, εγώ. Αλλά εντάξει. άλλες 2 φίλες Ελληνίδες. Ωραία, θα πάρουμε άλλες 2 φίλες και θα Αναστάσια. κάνουμε και το live. Για δουλειά θα έρθουμε και μετά διακοπές. Μαζί σου Anastasia, πάω παντού. shpjegoja vetëm Μόνο kaq. μου δεν του έχω Do εμπιστοσύνη. vish te άρα δεν mo μου το πεις. Megaluxat e Shqipërisë tuj, do rish atje 4-5 ditë. Sa shoqe të kesh Αυτό το καταλαβαίνεις. Mega Lux Kozak. A hen, nuk e ka problem. Vetëm do të kenë, vërdall. Μόνο να υπάρχετε, ας πούμε τίποτα. Α, όχι, θα κάνουμε και το Λεπτά, live. Αναστάσια. Live. Live. Ε. Don't the live. Yes, Don't live. the live. Edhe unë atje, se ku të shkoj, edhe unë atje. Έτσι. Anastasia, lefta me sakules, me thes. Ω, αυτά τα ξέρεις τα ελληνικά, Λεφτά μέσα κούλες. Ναι, ολοκληρωμένα. Ευχαριστώ, αστεράκια μου. Anastasia, Ναι. cila është gjëja që urren më shumë nga shqiptarët? Λοιπόν, ποιο είναι το πράγμα που μισείς πιο πολύ στους Αλβανούς? Ή πας ka vetëm qef, më duket. Ξέρεις τι, δεν είναι στο χαρακτήρα. Δηλαδή υπάρχουν Αλβανοί που είναι υπέροχοι άνθρωποι
Όχι, υπάρχουν Αλβανοί. τι είναι αυτό που μισείς, ας πούμε, αυτό μόνο. Μισό. Δεν μ' αρέσουν οι Αλβανοί που είναι πολύ ρε παιδί μου κάφροι, πολύ αλήτες που δεν φέρονται ωραία, αυτοί δεν μ' αρέσουν. Αλλά έχω να πω για τους Αλβανούς φίλοι ότι είναι και πολύ δουλευταράδες, δηλαδή είναι τα δύο άκρα οι Αλβανοί. Ή θα είναι γαμό τα παιδιά ή θα είναι αλητά μπουράς για φτύσιμο. Ata që nuk respektojnë më shumë që janë më kështu agresiv. Po, normal që... Kozak, thot pyte pak Anastasin, kur e ke humbur? Την παρθενιά μου, μεγάλη. Μεγάλη, ήμουν ένα παιδί που διάβαζα, ήμουν στην κοσμάρα μου εγώ, περίπου σχεδόν 16 χρονών. Όλες οι φίλες μου... 16. Ναι. Τα θέλει λίγο κοφτά γι' αυτό. Ναι. Ναι. Okej, Anastasia, a je ndjerë ndonjëherë e mërzitur që je e njohshme, që je e famshme, që të njohin njerëzit? O Peqinzo, do me hap live. Έχεις αισθανθεί άσχημα, ας πούμε, που είσαι γνωστή, ποτέ? Σε έχει Άσχημα. Κάποιες φορές όταν θέλω να κρυφτώ ή να είμαι πιο ήρεμη και δεν μπορώ, αυτό λίγο κάποιες φορές μου δυσκολεύει τη ζωή. Δηλαδή θα ήθελα, υπάρχουν μέρες που δεν θέλω κανείς, ας πούμε, να μου μιλήσει, να είμαι για πάρτι μου και δεν μπορεί να γίνει αυτό αν βγω έξω. Do ta them pak më shkurtun, me fjalë është ajo puna privacy, që humbet privacy, nganjëherë do të jetë të vetmuar edhe nuk ka të privacy. Και εγώ σας αγαπώ, αστεράκια μου. Kozak, thot të pyte pak Anastasian, a është fiksuar ndonjëherë ndonjë mashkull me tyja duke të thënë sa para do? Έχει κολλήσει κάποιος και σου έχει πει όσα θες, θα σου δώσω όσα θες, μόνο για να είμαι μαζί σου. Μου έχουν πει μεγάλα ποσά και αμύθιτα ποσά, αλλά πολλές φορές δεν πιστεύω ή δεν δίνω βάση εγώ στα μεγάλα λόγια. Έχω μάθει με πράξεις να Kapas edhe me suma të mëdhaja, po nuk është se i ka dhënë rëndësi për shumë, nuk është i beton. Ποια είναι η πιο μεγάλη τιμή που σου έχουν πει? Καλά, μου έχουν πει ότι θα μου πάρουν σπίτι και αυτοκίνητο. Μου έχουν πει να μου δώσουν 20 χιλιάρικα για ένα βράδυ. Μου έχουν πει διάφορα. I kanë thënë që do t'i marrin shtëpi, makinë, 20.000 euro. Ore, ku janë shtëpia? Me praksis, me fakt. Fakt, λόγια. Ore, kom noter. You need mega. Jo, çfarë janë afruar që lek, të dyshosh, ti shokizari. Μου τα έχει δει. Να μου τα έχει δώσει Στην όντως. πράξη, ναι, να σου έχει πει ότι αυτά εδώ θα στα δώσω εσένα. Ashtë qa bëhet të quna, ta keshat mua betin. Just talk. Ta thot. Jo, si ka parë. Vetëm me fjalë. Po, το πιο μεγάλο ποσό που σου δεν σου έχει τύχει κάποιος να σου δώσει τα λεφτά. Να μου δώσει έτσι. Ναι, να σου τα έχει λεφτά στο χέρι. Χωρίς να δουλέψω να μου τα δώσει έτσι. Ναι, όχι. Lexoja këtë mesazh. Kozak thot, thuj Anastasios, ti po t'ishe në Itali, thot, jam nga Laçi, thot. Jetoj në Milano, thot, kam 12 vjet. Nuk jam hajdut. Thuj kësaj gocës, thot, ti po t'ishe në Itali, kishe me pas i pallat tatin. Më rëp shpi, ishe me bërë lek në Itali, më vdekshin rëp. Shpjegoja. Λοιπόν, λέει, είναι ένας από Λάτσι, εκεί είναι καλά παιδιά. Θα σου είχε δώσει παλάτι, όχι μόνο σπίτι. Αυτό σημαίνει στην Ιταλία. Έχω να το πω. Και σου κάνει πρόταση τώρα online. Οι Αλβανοί είναι πολύ κουβαρντάδες. Αυτό έχω να το πω. Οι Αλβανοί είναι όντως κουβαρντάδες. Πολλοί Αλβανοί είναι κουβαρντάδες. Anastasia, enigma. Anastasia, ti, ju, shpjegoja se harrova juan. Thuj, pse nuk ikën në Itali një 2-3 vjet ta provosh në Itali? Se sa lek mund të bosh ti me talentin që ke, thuj. Ke super talent, mund të bosh lek pa fund, thuj. Λέει ότι έχεις πολύ ταλέντο και πρέπει να πας Ιταλία, θα έπρεπε να πας Ιταλία 2 χρόνια για να τα οικονομήσεις και μετά να κάθεσαι και να είσαι βασίλισσα. Ευχαριστώ. Πες του να παίξουμε αγώνα, παιχνίδι. Do të futesh në lojë, thot. Po, open loj, open. Αποδοχή. Τι να πω, όχι αυτό. Άλλος είναι, οκ. Do ta bësh ti ftesën, ë?
Nuk del pra. Si, po tani. Okay. Ka furbuke kjo vllai, ka furbuke. A ka furbuke kjo në Greqi apo jo? Jo, kafe. Ka pasur, tani e ka dhënë. E kam pa shaka. Po, ka pas biznesin e vet, kafe, si thon. Oh, from E ka pasur Amsterdam. po shumë busy tani me Και εκεί έχει punën. φτάσει η që χάρη bën μου. me- Ta jetë në një kafe kështu në edhe në një furrë, su bën namir, shkon një herë kështu për qef. Πιο πολλά λεφτά θα έβγαζα στα τύρανα, Normal. Okej. Kozak thot pyete pak Anastasia. Kur mendon se do martohesh? Do zorish i tjetër në beqare, bashkë. Αγρή. Δεν θα κάτσεις, σου λέει, αν είπα πάντα. Πότε σκέφτεσαι να παντρευτείς? Θα παντρευτώ κι εγώ κάποια στιγμή. Πότε? Πότε? Δεν ξέρω. Όταν Είναι αποφασίσω. κοντά, μακριά. Αυτά είναι τυχερά. Αυτά είναι τυχερά, δεν ξέρω. Është gjëra fati, thot, nuk e di bisha, se kam respekt. plan. Nuk e din me i fjalë. Sa vjeçë je Anastasia thuj? Πόσο χρόνο είσαι, λέει. Όσο φαίνομαι, τα αστέρια δεν έχουν ηλικία. Thot që yjet nuk kanë kështu mos. Janë për gjithmonë. Yjet nuk kanë mos, thot. Okej. Ja. Anastasia, Αχα. është e vërtet që je një femër e fiksuar në krevat dhe përdor lodra me meshkuj. Λοιπόν, λέει ότι είναι αλήθεια, λέει ότι είσαι κολλημένη στο κρεβάτι και χρησιμοποιείς και παιχνιδάκια, ας πούμε. Παιχνίδια. Στο κρεβάτι με πολύ Παιχνίδια, παιχνιδιάρα. Παιχνίδια, ας πούμε, να έχεις παιχνίδια. Κατάλαβα, υλικά. κατάλαβα τι λες, κατάλαβα Ναι. τι λες. Sinërë qatë bëjnë të janë të shmene, më dak, pale qatë bëjnë. Είμαι Kisha është në anoj, παιχνιδιάρα, ta mund nove qatë jemë. Po, normal, po. Qa thumë dhe, si normal më dhe. Faktikisht normale e plotësova unë, po. Kështu si e mënyra se si e tha mu duk normale. Mora vesh që është normale. Okej, Anastasia, Α, kur mendon se do heqesh dorë nga puna, që do mbyllesh punën? Πες ότι θα αφήσεις τη δουλειά σου. Αχ, Apo δεν ξέρω, την αγαπώ τόσο πολύ τη δουλειά μου. Σκάμπαρε. Apo kjo punë është pambarim. Δεν ξέρω, την αγαπώ πολύ τη δουλειά μου. Μόνο αν κάνω ένα Është παιδί ίσως. është e dashuruar me punën, vetëm që se bën fëmijë, thot, mund ta lej. Është shumë e dashuruar, e pasionuar. Anastasia, ti të themi të vërtetën, duhet të punosh edhe ca kohë. Themi të vërtetë. Λέει να πω την αλήθεια, μου πρέπει να συνεχίσεις να δουλεύεις. Θα είναι κρίμα. Έτσι, έτσι, δίνω Να χαρά στερηθώ. στον κόσμο. Okej. Kështu kënaqësinë dhe Anastasia. të njerëzit. Te vetja normal. Ka punë ka, o vlla im, është kërcimtare, është këngëtare, është balerin, ka furbuke, ka... Θα έρθω Τύρανα, ναι. Να έρθουμε Τύρανα, Τύρανα. Vazhdoj me pyetjen tjetër. Kozak thot pyete pak Anastasia, cili është mashkulli jot perfekt? Ποιος είναι ο άντρας σου, ο τέλειος άντρας? Για μένα ο τέλειος άντρας δεν είναι η ομορφιά. Είναι να έχει σεβασμό, κύρος, σοβαρός, να είναι κύριος. Ναι, αλλά ποιος είναι ο τέλειος για σένα, ας Ο πούμε? τέλειος. Qa thot? Να έχει όλα αυτά, να με Jo thot, προσέχει. nuk është për mua bukuria, është të më respektoj, të më sillet mirë. Po tjetë në njënë thuj, deri këtu me halle. Άμα είναι κάποιος με προβλήματα, ας πούμε, μέχρι εδώ, λέει. Προβλήματα θα σου άρεσε? οικονομικά. Ναι. Οικονομικά. Γενικότερα. Όχι, δεν θέλω με προβλήματα, όχι. No. Qa thot? S'ka problem thot. Jo, thot, nuk duam kështu të kemi të krijojmë probleme tjera. Ti shtojmë problemet. Duam t'i ulim problemet, jo t'i shtojmë. Anastasia, a do t'u martoj me një burr më të madh se veten, po biliarder? Θα παντρευόσουν έναν άντρα μεγαλύτερό σου, αλλά να είναι δισεκατομμυριούχος. Μεγαλύτεροι έτσι κι αλλιώς πάντα μου άρεσαν οι μεγαλύτεροι. Αλλά να είναι δισεκατομμυριούχος. Ειδικά άμα είναι και δισεκατομμυρίουχος, ναι, αναλόγως πόσο μεγαλύτεροι, βέβαια.
Thot po varet, thot se sa diferencë, okay. Και ας είναι δισεκατομμύριο. Εννοείται, αυτό μας χαλάει. Αυτό είναι σίγουρο. Όχι, λέω... Jo në i moshe madhe, thujte 67 maksimumi. Στα 67 λέει, ας πούμε. Α, τόσο μεγάλος. Θα το παντρευόσουν. Αναστάσια, Πώς ήταν, τι να σου Άμα είναι πω. δισεκατομμυριούχος Ναι, και αλλά έχει πώς- παλάτι, ας πούμε. πώς ήταν, άμα ήταν άσχημος, χοντρός και... Αναστάσια, ο Γκότσεπ, lutem, shpjegoja pak, thuj, lek me të thy kaptinën, thuj. Lek me të thy Να kokën, σου thuj. πάσει το κεφάλι με το δισεκατομμυριούχος, λέμε τώρα. Τι να το κάνω, άμα δεν μ' αρέσει. Qose si pëlqen thot. Ja, vështirë. Ore, plaku maj tuj, jo... Me shko, për, quni ri gati, po mosha 67, që të thënë? Πώς το λένε, να στέκεται με το τέτοιο, να κρατιέται. Κοίτα, Ore, θέλω να μ' Αναστάσια, αρέσει. ju dhurat ty, Θέλω Lamborghini. να κάνω παλάτ, σεξ να μαζί κάτι του πάνε και να κατές. γουστάρω. Όχι Να να σου κάνω... δώσει παλάτι. Άμα δεν τον γουστάρω σεξουαλικά, να σου το πω έτσι, Jo, αυτό. do që ti pëlqej, dhe ti pëlqej. Prap nuk rrin. Ora, me thy kokën, të pa. Ναι, αυτό το Μεντώνει. φστ. Πώς θα με ικανοποιήσει αυτό το φστ. Τα λεφτά, τι να... Πού να είστε, Minutë, se nuk ka jam marrë parë vesh akoma tamame. kështu live, nuk jam parë live akoma. Ore, një minut, s'ke marrë vesh jo lek, me të thy kaptinën, me nojer. Σπάει το κεφάλι σου, λέει με το έχω. Με ποιο? Σου σπάει το κεφάλι. Με τα χρήματα. Ναι, με λεφτά. Mos unë zitore, me Πίτεσες. Μα τι να πάω με κάποιον που δεν γουστάρω, όχι, δεν πάω. Aha, do ka të muhabetin, thot i shok. Po atë për atë vllajmë, se ka do. Goca më se thash. Vazhdoj me pyetjen e radhës, Kozak thot pyete pak Anastasin. A e ke njohur Fabion dikur? Γνώρισες κάπου. Γνώρισες Δίκου, πάρα κάπου σε τον πίνει τον Μουρ. Φάβιο. Ναι, τον γνώρισα, τον Φάμπιο που είναι μες στη φυλακή, λες, Gja. Po e ka njoh. Okej, vazhdoj me pyetjen e radhës. Kozak thot pyete Anastasin. Anastasia, kur ka qenë era fundit që ke pirë mall, mos gënje. Λέει πότε ήταν η τελευταία φορά που ήπιες, αλλά να μην πεις ψέματα, να πεις την αλήθεια. Όχι, ναι, δεν θα πω ψέματα γιατί Την έχω τελευταία καιρό. Σίγουρα 1,5 χρόνο. Një vit e gjys. Po pret ndoshta Megaluksin. Ja, e pi me mua, e marrë me barrel me rëp shtëpie. Unë do burra me pi. Vazhdojmë. Anastasia, a është e vërtet që gjatë gjithë kohës vetëm kërcen, nuk ta ndjen fare. As do me ditë, a u thy, a ka, s'ka, karim, fare, nuk do me ditë, vetëm do të kërcesh, a u iu. Okej, do ta pyes, po mu ta them dhe unë këto që po. Lej, ότι δεν σε νοιάζει τίποτα, ότι χορεύεις, ότι σε νοιάζει να χορεύεις και δεν σε νοιάζει τίποτα άλλο, ξέρω εγώ, είσαι εκεί. Και εγώ του λέω, θα πω τη γνώμη μου ότι ναι, ας πούμε. Ναι, 100%. Po. Nuk e rru hiqër. I çfarë? Vazhdojmë. Kozak thot pyete Anastasin. Anastasia, a e mban mend Kozakun në fillimet e tua? Τον θυμάσαι, λέει, τον Κοζάκ στις Γεια, αρχές σου. αστεράκι μου. Βέβαια τον θυμάμαι, εννοείται. 6 χρόνια πριν, 7, ναι, τον θυμάμαι. Sigurisht që po, para 6 vjetë. Para 6 vjetëve kemi bërë intervista bashkë. A ta merrte me ina që do u bosha kaq i famshëm, Anastasia? Το σκεφτόσουν να σου πέρασε από το μυαλό ότι θα γινόταν τόσο διάσημος εκείνος. Ο Κοζάκ. Ναι, κάτι μου έβγαζε ότι το είχε, ότι τράβαγε τον κόσμο, ναι. Po thot, kishte diçka të veçantë që tërheq. Faleminderit. Okej. Anastasia, na trego karllikun më të madh që ke bërë. Po këtë si ta... Για βαρέστε λίγο, Si εδώ ta bëj πάλι translate, χάσαμε. Α, σε λίγο αυγούμε. Πες, λέει,
το πιο χαζό. Ας σε συμβin θάινο τσούνα του, δεν πασάει θα να σάω κοζάκι. Τον τσαμπό. Τι έχεις κάνει το πιο τρελό, ας πούμε, το πιο... Καλά, τρελό πολλά τρελά πράγμα. έχω κάνει με τη Κάπου δουλειά μου. σούμθοτ, αλλά πιο νομίζω Ναι, ότι ήταν ναι, το μια πιο duam. ακραίο, ας πούμε, το πιο ακραίο. Tani më duket sikur po marrun intervistë. Το πιο ακραίο. Πες μας κάτι spicy, ας πούμε. Spicy, κάτι ακραίο, spicy θέλει αυτός. Pomodha, si kusheni të pomodha, shi arab të dhe. Άπρα. Τι Άμα, spicy. σαν Πες το τα ξέρω. Που χόρευα κάτω στον κόσμο και μου βάζανε λεφτά παντού και ήμουνα με το κορμάκι να πω κάποιο τέτοιο spicy. Εγώ θα το μεταφράσω, δεν ξέρω πώς είναι. Κάτι πιο spicy, πιο... Πιο spicy. Δηλαδή Kam kërcyer thot me ato që kërcen, edhe i kam vënë lek gjithandej me fjalë kështu. Diçka tjetër? Κάτι άλλο? Salak. Κάτι άλλο. Si, salak. Si, na i shpjego, bro. Πόσα? Πόσα λεφτά. Α, καλά. Και 600 και 700 είχα πάρει. Δεν μπορώ να τα πω αυτά τώρα. Α, πες παραπάνω εσύ, τι να σου πω. Më thot 600, i thash unë tani këto shifra nuk thuhen këtu. 600 euro, më dha, që të thonë, më dha, 600 euro këtu thuj, i ullim plena, thuj, më dha. Thuj, qikë. Αυτά λέει τα βάζουμε τα σκουπίδια. Α, πρέπει να έρθω Αλβανία, πρέπει να έρθω Αλβανία. Ora, i flet trunit thuj, nga e Ναι, pjasën. αλλά πες του μην είναι μόνο λόγια, γιατί μου το έχει πει άλλες 10 φορές ότι θα με φέρει Αλβανία. Do fakte, nuk do fjalë. E di pse nuk e bë para, ti thuj kësaj. Ta themoni këshirë. E di pse ti thuj nuk e bë hajër. Thuj. Ξέρεις γιατί δεν έχεις κάνει προκοπή? Γιατί? Se s'di me rrejt. Δεν ξέρεις να λες ψέματα. Kjo që the tani është... Όχι, δεν ξέρω, δεν On the λέω point. Po jam ψέματα. psikologun. Jam psikologun. Kam 12 vjet që punoj nëpër mu ka shinona nëpër zyra. Kam 12 vjet psikolog. Çfarë po thotë? Unë sa e shoh e di kush është. Nuk ka nevojë me më than. Me 2 muhabete marrovi muhabeti. A kupton? S'ka nevojë me më tregu mua ajo. Unë e shoh 2 herë të fol. Edhe pse s'di me folun me atëre. Edhe pse nuk di unë me fol. Se me ditun me fol greqisht me atë. Po më vdekshin rropt e zbërthej për 1 minutë. Truni im vetëm zbërthen. Po, edhe pa ditë me fol, prapë e kuptoj. Kupton, kam aftësi të çmendurish. Θες να λες ψέματα, λέει και αυτό. Γι' Δεν αυτό δεν έχεις Visa dhe psikologjisi. Έχω προχωρήσει, πες του, μόνη μου έχω κάνει Αναστάσια, κουτάκι μου 4 ταξί και πολλά πράγματα και δεν λέω ψέματα. Αναστάσια, do ta Është them sinqert, greqisht. gjithsesi ka ecur. Bravo, yes. Αναστάσια, do ta them greqisht. 2 e viza e psikologji. Τι thënë, psikologjiki. Εγώ έχω ψυχολόγικ χωρίς αυτό. 2 viza psikologu dhe vetëm psikologjisë, Miletin. Okej, Anastasia. Cili ka qenë vendi më i bukur që ke qenë? Si the, Cili ka qenë vendi më i bukur që ke udhëtuar? ποιο ήταν το πιο ωραίο μέρος που έχεις ταξιδέψει? Vetëm doja të thoya këtë se po na mbaron bateria, kemi 10%, nuk e di. Μπορούμε να το βάλουμε εκεί πέρα? μάλλον Να το βάλουμε λίγο εκεί, γιατί είναι δεν ήδη έχουμε. και μία και αυτό. Πόσο Δεν ξέρω. ακόμα, ξέρω εγώ. Do rrim dhe pak akoma? Sa do rrim, se s'kemi bateri. Po veni pranë karikim. Να κάτσουμε λίγο ακόμα, λέει. Να το βάλουμε να φορτίσει. Ξέρω Ό,τι εγώ. θες. Εγώ έχω και αύριο O ξύπνημα. Fabio. Erdhi Fabio. Do të Erdhi çojë Fabio. nesër. Është Fabio, είναι ο pyetash Fabio pak. μέσα. Përshëndeteni pak Fabio. Vetëm se Fabio ka Dusi. intervistë nesër në një emision në mëngjes, prandaj Ναι, σταμάτησα από παλμό. Edhe 20 minuta, thuj dhe ik. Po, okay. Leo του είπα ότι έχεις εκπομπή αύριο, θα πας Ναι. στην εκπομπή και αυτά. Tani, Έχει δίκιο. Anastasia, Αλλά πρέπει për να το respekt κάνουμε. Fabios, tani po. Τώρα παίρνω τα πάνω μου. Φάμπιο! Përshëndetje. Bravo. Tani po më shkruan Fabio. Për respekt Fabio. Φάμπιο! O Fabio, gjyne i gjovaj, amon. Φάμπιο!
Tani, Anastasia, për respekt Fabios keni me bëj një kërcim që të dyja. Për Fabio. Respect, Fabio. O Fabio, 1 minutë, gjyne i gjane e Fabiose, me atë ding-dingun. Έτσι ναι, έτσι κάθομαι, ξέρεις. Anastasia, se unë jam me probleme teknike, nuk bën sot. Ka tezet e shtëpia kjo Fabio, skërcet do të vaj. Tezet! Si thonë, thiosh, pozole, ne. Τότε πρέπει να το βάλουμε να φορτίσει, γιατί δεν θα κρατήσει και πολύ. Άμα αυτό. Po e vjen pak të karikohet. Po. Edhe për pak karikoheni dhe juve. O quna, do bleni në i gjup të faqa më dha. Κάτσε να το βάλω. A bën dërgesa në Itali, për në çdo vend më dha. Po më vaj. Ah, Fabio, thank you. Thank you, Fabio. I love you. Bravo. Si sa ëmbël e thotë, το λες τόσο γλυκά, Ναι, ναι. Είμαι γλυκούλα. Γλυκούλα πάλι. Ωραία. Po kërceni, Από πού μπορούμε να το στηρίξουμε τώρα. Για να είμαστε... po quna, ku shëtallet e porosia me blok. Λες, στο έτσι θα είναι καλά. Να κάτσουμε έτσι, ας πούμε. Και Si να duke κάτσουμε. miksu? Quna, marim blok ta që shkruajnë komentet këshia direkt. Se pasaj, o vllai, mos shkuni për asnjë këtu, se pasaj vini këtu shani, bëni, ofendoni njerëz dhe pasaj thoni jo s'kam bëj gjë, më ke sha. Shanë e njoni këtu bëni. Rrini jo çuna par zotin. Kërceni pra ding, ding, ding. Go. Oh, thank Yeah, you, κερδίσαμε. Ta Hey, vjen o Το ti, κάταω έτσι. o Na ti shok, shko, shumë shkajt, ma e kamerën lart thuj. Τραγούδι, Oh. το χ τέτοιο. Εντάξει, και το δικό μας, αλλά και αυτό. Εντάξει. Po. Bajeni kamerën kështu siç jeni, lart, mos e ulni poshtë me tregu trupa gjëna. Kërceni me turë me Jo, tonë dhe pjesë e kemi lënë duke për charger, e prandaj e kemi vënë kështu. Okej, se Po shumë bukur, po kërceni kështu që e mbajmë në që të dorë, duhet. tabla. Bravo. Anastasia, go song. Ding, ding, Αλλά ding, ξέρεις ding. τι, το TikTok κάνει μαλακίες και άμα σηκωθώ να χορέψω και κάνω σεξουαλικά αυτά, θα μας το κλείσει.